malenom selu Gornja Dobrinja kod Požege od oca Mihajla Teodorovića i majke Višnje Urošević rođen je knez srpski Miloš Obrenović. Njegovi roditelji su pre stupanja u brak imali svoje porodice i decu, pa Miloš preuzima prezime od polubrata Milana Obrenovića iz majčinog prvog braka. U mladosti Miloš je bio sluga porodice Aksentije Jačmenice, bogatog trgovca stokom sa Zlatibora. 1805. godine ženi se Ljubicom Vukomanović i sa njom je imao 8 dece: Petra, Petriju, Savku, Milana, Mihajla, Mariju, Teodoru i Gabrijelu. Podaci kažu da je imao i 9 vanbračne dece, a možda i više. U prvom srpskom ustanku bio je istaknut vojvoda, a titulu kneza stiče 1815. godine, dok ga Narodna skupština priznaje za naslednog kneza 1817. godine. Nakon prvog srpskog ustanka, život pod vlašću osvetoljubivih Turaka postaje nepodnošljiv. Veliki poraz, pljačke, mučenje, ubistva postali su svakodnevnica za već napaćen srpski narod. Pa nadu nalazi u izbijanju drugog srpskog ustanka. Na njegovo čelo, na sastanku takvog aprila 1815. godine, izabran je Miloš Obrenović za vođu ustanka. U nedelju, na praznik Cvetli, posle završene službe, Miloš se obratio okupljenom narodu ispred crkve i rekao: Slušajte, braće, čujte svi Srbi, čuj veliko i malo, muško i žensko, koji god ste ovde, a ko nije, da im bude rečeno, upamtite dobro, ako ste zbog mene ovde, ja sam kod vas, i od sada ću vas voditi, ako ste za to da naš trud bude uspešan, onda ovde, u Božijem domu, to recite i pred svetim oltarom zavet učinite. Ako sad ovde obećate, onaj koji ne učini ni tako, bit će kažnjen, što ne čini kako ja zapovedam. Sve na dušu, brat i obrat! Eto mene, eto vas, rat Turcima! Nakon abdikacije kneza Miloša, na presto dolazi njegov sin Milan. Koji kao jako boleštiv veoma kratko vlada zbog prerane smrti. Nasleđuje ga brat Mihajlo Obrenović, koji je ostao upamćen po neograničenoj samovolji vladanja. Kako to narodu nije odgovaralo? Stvara se zavara sa ciljem da se on ne ubije, što je bio kako. Iako su se u Beogradu smenjivali osvajači sa istoka i zapada, knez Miloš shvata da navike treba menjati, pa po ugledu na ostale zemlje 1834. godine organizuje u Kragujevcu prvi bal koji je počeo čuvanim kolom Srbijanka. Balovi se dalje sele u Beograd i nastaje zlatan period igara i balova, pa se na dvoru kralja Milana igra čuveno kraljevsko kolo. Dinastija Obrenovića ostavili su iza sebe mnogobrojna zdanja, danas sva zaštićena kao spomenici srpske kulture u 19. veku. To su konak kneza Miloša u Topčideru, Stari dvor, Narodno pozorište u Beogradu, Topčiderski park, Botanička bašta, Staro zdanje u Aranđelovcu, Gospodar Jovanov konak u Čačku, Jevremov konak, Tašmajdan, konak knjeginje Ljubice.